Buti Thawng Shambun Sakakha Brigade Thlainga in SAC Ralkap ni Hriamnam Chiah in asung ampeknak muichol chu AA ni mei niroka anlangter. Rakhine Ramkul Buti Thawng Shambun Sakakha Brigade Thlainga chu AA ni chanjai mazat ankul nu mainili a SAC Ralkap thajang tamtak tak ni Hriamnam an Chiah hi ase. Alan rang clear in asung apemi SAC Ralkap tam tak tak le an chung khar chun Muslim na manthak chu AA shroi tu ral boy thun miat nai ni a traitor a alangter. Muichol chung a ramring hak SAC Ralkap le an chung khar na chun SAC kutang Muslim polzong hu an si. SAC Ralkap ni Rakhine Ram chung Muslim pol chu sham in an out na I Rakhine Ram kul chung ka dau nak a ralpho a an man na tia thai ase. Kanilom